wena into yakho wafika ingavuki ilele wahamba masubona ukuthi siyavuka olala nagogo neziqhome ezibovu wena nje lwagogo loya ngisho ngihamba nawe lwagogo lo indlela kubuka ngayo sibingelele umbone ukuthi ukubuka uyasimala ngeke umuntu ongalali naye akubuke kanje indlela ebengimthanda ngayo wafika kumina nanenkinga yenduku induku yani bephethe induku mhlambe dondoloza induku le esijabulisana ngayo ekamereni yayingavuki kwayona ndinifanele ngingakufuni akuyona into enithandayo yini bantu besilisa mase singasaniki futhi nijikeni complain fanele ngikunika udele phela ngibalekelwe indoda yami engayigeza ngiyenzela yonke into ngaze ngamenzela nelicense ngaze ngaya naye esontweni ngoba ngifuna ukuthi abe umuntu oright kodwa manje usengibalekile ngisamtholi sengimfune yonke indawo ngimfuna kubangani ngamfuna ezihlobeni zakhe angimtholi indawo akasabuye ekhaya mhlawumbe umfonela kwenzakalana akatholana nakho mengimfonela nje akawabamba isidalo ifika iringi useze wangiblocker ke manje angisamtholi kwakona mengifika kubangani bakhe uyabona ukuthi bayamfihla ngoba ngithi ngisithela kube ngathi kuyankenkethekwa ngemuva bavele bamphike bathi akekho mhlawumbe uneminyaka emingaki unangaka iminyaka wena ngina 30 yena unangaka iminyaka una 25 awucabanga ukuthi mhlawumbe ubalekisa ukuthi mhlawumbe ubalela umuntu omdala mhlawumbe ngiyalinganisa ngazi kodwa ukho mdala phela ngaleyo ndlela ayikho lonto azange ngibone ukuthi ngimdala isikhathi siqala ukuthandana ngeke azabaleke manje futhi mesihamba sobabili siyalingana kubonakala ukuthi ngimdala kunaye yebo Africa ngibingelele mbukelo weVumani film lo khuluma uVumani walele kwamhlaba lingana awusoni madoda le phansi emanguzi kuthiwe kakhubalo nibuye egcikeni kodwa ke asikho lapho silala sikhona siswami ngiyathemba ukuthi uyaphila empilweni noma mhlawumbe emoyeni ungaphili ungakusilandisa nje ukuthi kwenze njani kwenzakalani yini namhlanje eyenza ukuthi ucela ukuthi mhlawumbe sinilethe la nalomuntu othe kumele sikulethele yena nikhulume sanibona bude ngizela ngenxa yomuntu wami engithandana naye engimgezile engimqoqile mina ngumama ngosisoyikholelwayo Nkosi yami ngayibonela ubhuti ngamthanda ngatshela ukuthi hayi sizobambisana kahle ngothando ungibalekile manje ugcwele wonke ilokishi leli busy nomama abadala ungishiye kanje mina angazi ukuthi yini ngoba bengimenzela yonke into ayikho into bengamenzeli yona imali yami bengimnika yonke mina ngiyasebenza yena akasebenze ngisho ukusebenza ngimnika imali wangithembisa nokuthi uzongishada wangithembisa izulu nomhlaba kushuthi besafuna imali yami ngaleso sikhathi manje ungibalekile angisazi ukuthi ngenze njani manje wesisimuthi umgezile bengagezini bengathanda ukugeza hayi nje mhlawumbe ungakucacisela umbukeli ukuthi ukhuluma ngakuphi ukugeza bekwasapharana nje engena into zokugqoka engena lutho yabo nje ephila nje impilo engingayazi ngamthatha ngahlala naye endlini yami mina ngisebenza kahle ngisebenza kahulumeni yena wabona ukuthi evawotha edla imali yami akahamba phinde ezakwazi zakhe lezi athandana nazo mhlambe wesise awubona ukuthi abantu bazothi ababukeli mhlambe wena wayi uyosukela umuntu umgeze mhlambe kwasekwenze njani mhlambe laba abanjenganami yabo abagezile ukuthi abantu aba right ukuthi umuntu uyakuthanda kanti akakuthanda uthanda imali yakho so yena ngayitshela ukuthi indlela engambone iyona ngayitshela ukuthi uze ngeqiniso kanti nawe uyafana nje nabo bonke lababanye manje nje ngiphatheke kabi kakhulu nje manje ngokuzuthi uyayikholela mhlawumbe uke wamthatha waya naye enkonzweni besihlezi siye enkonzweni ngaqala lapho ukulibona ushintsho vele ngasafuna ukuthi ahambe nami ke enkonzweni ngangazi noma sekhona mbavumbululile yini khona la enkonzweni ngoba nje ayi umuntu ongayiphethe nje neze kahle manje siswami ingabe ngoba uze la kwiVumani film ufuna ukuthi mhlambe akutshela ukuthi yini inkinga noma mhlambe ufuna ukuthi nibuyelana uyamthanda wena ufuna nilungise izinto umukhuluma na uthini
Kwesinye isikhathi awasabambi ngisho ama-calls ami uyangibalekela ngithumele ngimfune hey ayikho into engingayenza ukumfuna ngibuze kubangani bakhe kuthiwa bela kusho ukuthi ngive ngitshela ukuthi kusho ukuthi useyacasha noma engibona angimazi manje kusho ukuthi khona lesigogwana sitholile sehlala kusona ngoba ubalekile endlini lapha endlini ayikho into ebengamenzeli yona ayikho into ebengamniki yona ngimnika yonke into hey bhuti wami ngiphatheke kabi kahlungu ngikuhlungu emoyeni wami ngibhlungu ngale ndlela ngoba manje lo mfana ngamenzela ngisho ilicense engitshela ukuthi akazwani nomndeni wakhe engitshela ukuthi uneyinkinga ezingaka kubo yabo ayikho into ebengangenzeli yona naye sisanda kuthandana ubengiwashela ngisho amaphente engiwashela ngisho bra ethi nje afuni nje kuthi into omunye umuntu ngingakwashi mina uzokuwasha yena futhi ngisola ukuthi engathi sichitho lesi ngisole ngathi nje khona nje into engenile nje khona abantu abasithakathile akwazi ukuthi indoda kade wenzela yonke kade nithandana kamnandi kanje uyenzela yonke into nizwana iveli iguquke nje esiswini njengotshwala kwazi mhlawumbe umbukeli uzoyibuza ukuthi wena njengomuntu wesifazana uvuma kanjani ukuthi umuntu owesilisa kwashela amaphende ngiyavuma phela menithandana nje ayikho into eningenzelani yona futhi usubona kukuhla uyibona into errong lapha ngiyibona mina into errong umuntu wakho mekuthanda nje uyakwashela iphenti uyakwenzela yonke into ngabe mhlawumbe ubungamwashisi ngenkani cha bengingamwashisi ngenkani uyena obeyithandela ukuyiwashela ngazi noma benziwa ukuthi ke phela besathokoziswa imali yami noma besajabulela ukuthi lisalusha uthanda lwethu hey South Africa ningivumele asondele umuntu ekuziwe ngaye la manje siswami awusho methi nje akasakuthandi uzothini hey ngimthanda kakhulu mina ngeke ngikwazi ngifuna ukuhlukana naye ngicela abuye nje ezekhaya ayikuyabanda nje umbhedo yabanda ngaphandle kwakhe akekho yini umukelo uzoyibuza ukuthi ngoba umuhle kanje sorry in South Africa nizozinithi ngcoma abafazi amakhosikazi abantu umbukeli uzoyibuza ukuthi ngoba nje yabo uyisisters nje yabo intombi yakwapho mhlambe yindaba ungayitholele enye intombi enye boyfriend hayi ngeke akekho okwangenza njengaye ngeke ngikwazi mfowethu uyaphila yaphila kunjani bro uyaphilela uyamazi usisi hayi impela ngiyamazi umaze lapha ngimezela elani kuthiwa ise-Westville mazele nani Westville ngalanga ku Westville sahlangana naye ngale kulo ndawo le uzwakala ukuthobekile nje nkabe yami imunjani uyathetha uyakwazi kodwa ukuthetha akakwazi ukuthetha kodwa nje uya-actor izenzo zakhe yo hayi izenzo nje ugabe ngezenzo nje nangu usisi la uyakhala ukuthi wena ufike waba naye usuyambalekela manje usayibambi ney'ncingo ngempela kunjalo mama wena kade wahamba ekhaya futhi nje awutholakali ndawo wathi uyangibalekela nje ngoba nakubangani bakho mengiqhamuka kuvele babhekele bathi abakwazi kade bekugcinile hayi kuwukuthi wena mama sometimes ezinye izinto kumele uke uyilinde zizoyizela zona ungayijahi ngoba nginesizathu njengoba mina ngingezi nje kuwena yabo lonto leyo so mina eyami ethi kanjena ngingasho ukuthi bengakubalekile ngiphinde ngisho ukuthi bengikubalekela yini mfowethu edala ukuthi ubalekele intombi enje mhlawumbe awubona ukuthi khona abayifunayo for sure khona nje umbukelo oconsa amazi lapha yini enza ukuthi ubalekele intombi enje into eyenza ukuthi kanje ngimbalekele umama ukuthi kanjena ezinye zezinto azenzayo mina angiyithandi uyabo so ngimnika irespect enough ukuthi kanje hlala nami phansi ungitshela ukuthi u1 no2 no3 awuthandi uvela uphuma uhambe mina ngeke ngibone ukuthi isilence iyona engcono kunokuthi kanjena ngikutshela izinto lezi wena oyithanda ukuthi ngizenze mfowethu ingabe yini nje ayenzayo nje ongayithanda number 1 yabo leyo kuwasha amadilozi angizwisisi kahle bho kwasho lo wena nje wathi ongwalethu uzowawasha noma inini noma ingasikhatsini sekuyinkinga namhlanje so ungaze uhamba ungihlaza abantwini uthi ngiyakwashiza ngenkani into wayisho lo wena ukuthi uyayifuna ukuyenza no wena mama sometimes ngingasho ukuthi kanjena ngeke ngikufunde yabo kahle kahle ngamanye amazwi uyagagamela ngokwezothando yabo lonto leyo
ugagamela ngalendlela yokuthi kanje umuntu mangabe umnika uthando lweqiniso umnika uthando la ngempela umenzela yonke into usuke usugagamela kanti bafana nifunani bantu besilisa nifunani usukuyibeka kanjalo yabo ungabe usuyibeka kanjalo ususitshengisa elinye iside lithi kanje na manje thina ezinye izinto kumele sisenze kumele sizenze ngendlela yenu nina abantu besimanga uyayibona le nto le kanti mina akugona nje kuphela lokho ukuthi nje mhlawumbe ukwashisa amadilozi na Luvuyo uyakhumbula ngale nkathi mina ngifika kwakho ebusuku ungishaya ngeqhwa kusekhanda uthi ngiphunga ngibuyeleni ebusuku ngibuya late mina akupheli ke lapho angazi noma uyakhumbula ni ngilele entatha uzongivusa ngamanzi abantu angenze kufanele ngijabule yini nkosami uma ubuye ebusuku kufanele ngijabule ngihleke ngithi gigigi ngoba ubuye ebusuku amanzi wona lawa abandayo ngangisacikekile ngangisadiniwe phela inhliziyo yayiphakela uma udiniwe konke lokho baba manje konke lokho wayekwenza wena wawukhuluma nawe ukuthi ukushayelana ngeqhoksi mhlawumbe ukubonisana naye angizange ngiyenze leyo nto into engayenza ukuthi kanjena ngivisane nami ngivuke njengomuntu osurprised nje wonke umuntu ngoba ngeke ngize ngisho ukuthi lento eyenzile iyubulima but lento ayenzile ukutshengisa imizwa yakhe utshengisa imizwa yakhe avisana uyiveza ngaphandle ngize ngithole sengithola ngangeke phela mangabe ngidiniwe ngi-act as if ngihappy ngento eyenzile yini udiniwe ukuthi ubuye ebusuku ubuye ebusuku ubuyaphi ebusuku usuke enzani ebusuku ngoba phela akasebenzi imini yonke unayo ithuba lokuhamba zulu enza yonke into ayenzayo mina imini osebenzayo lapha ekhaya yena akasebenzi manje eyomhambisa ebusuku yiphi ngoba mase ngibuyile emsebenzini fanele ahlale nami endlini wena unaso mhlawumbe isikhwelo unaso sisi kakhulu ngoba phela mengekho ngivele ngicabanga ukuthi kushuthi unomunye umuntu esifazane wena wayisho into leyo ukuthi unaso isikhwele ngami hawu manje fanele ngize ngikutshele wena ubone lale number 1 kumfana so number 2 imina phela inhloko endlini manje wena musu uzoba inhloko mina ngiphenduka injini into enjani leyo wake wayibona wena imoto ihamba ingena njeni number 3 okugcina ngizokugcizelela wonke umuntu unesikhathi sakhe wonke umuntu udinga isikhathi akusho phela ukuthi nawe uyasithola isikhathi sakho emini mengingekho ngithi usukuhleli wedwa uzenzele umathanda ngingekho usebenzaphi awucabanga ukuthi mhlambe sisi imali akanayo vele wena akanayo ulopholo uyambona nje anginike ebhodi yambona ngezinto azenzayo manje ungibiza ngolopholo umuntu njalo lombiza ngolopholo no respect lapha awunama menasi nginayo irespect mina television la lento ihamba ngaphandle sibuka wonke umuntu nje obungilethela awuyena yini ulopholo ke awuyena yini angeni uyamuzwa akanqeni ukuthi engikhombe ngo7 umuthi ekhombe ngo7 bafuqonda ukuthini mhlambe ngo7 isikhathi ngikutshela ukuthi engikhombe ngo7 lo okungimisela umuntu ezongithi ngiyindoda njalo ngihlisa isithunzi anginike zonke lezi indoda iyasebenza indoda angithi uthi inhloko ekhaya inhloko ekhaya phela indoda iyasebenza ibe inhloko ke ekhaya yakhe wena usebenza wenzelwa yimina yonke into ngisho ianda lo igqokayo uyazi ngami anginike kona ke ubani nje sokugqokisa lento igqokile ngoba mina nginempahla lapha endlini ezinhle ngikuthengele zona manje kusho uboka nje uboqokile ngisho ukuboqoka ngoba usahlali nami manje kusho yini bengekho nje enesahlala hayi bengekho nje ehlala nami bempofu ngisho kumampofu njengami nje ubungibona nje umbuke manje unjani awucabanga ukuthi mhlawumbe uyalamba la ehlala khona yazi ukuthini konke lokukhulumayo ukususa ukuthi kanje inhliziyo yakhe ediniwe nani ngiya understand ne but musa ke ukuthi kanjena wena uzothatha lolu vuco lapha enhlizweni ulikhiphele la kwamanje bekuyini ukuthi uye la wazi khona ukuthi location yami ngithola kuhle lezi uzongithola awutholakali ngihlezi ngikufuna utholakali uyifona uyibani angithi uyayibona zonke lezo zinto ukuthi eyilethela ethi mina ngiyabalela ukususa phona lokuthi ngiyabaleka awubaleki baba hayi ngibaleka uthi futhi unilala nomama abadala baba wake wangibona niwe udumile uyaziwa nje ukuthi nje hawu ogogo hawu into zakho amsho nje khona lobe kumunca nje ugogo inkinga yakho usho wesikhwela ngani yona into inkinga yakhe ima sisikhona mhlawumbe oke wajola nabo bazi endaweni ogogo nokhona nje ngayingamazi lo shiqhomo la logogo lo walapha ya ngangajolike nalo gogo ukuthi ngiyamsiza nje ngalesi span sokucenta igceke yini lenkinga nangalo nasembedeni masiyamsiza nasembedeni okwakho ke lo bangitshela ngithi udayisa utshwala vele bangitshela sekuyimina njalo lo awucabangi bafu ukuthi bazokushayela umuthi udlala kancane
yabo mekuthi kanje bayakwenza ayikulungile because mina ngiyabona nabo bayibonela ukuthi umuntu onjani uyasho unquyiveza kwama television manje yini manje lento yenisuwenza izinto budlapha uyayitshengisa ukuthi unekhanda enjani cha mina ngiyakuthanda kodwa angifuni ukuhlukana nawe inkinga yakho ke kumele uzehlisa ngithi qala lapho ke angithi ngiyazehlisa nje awuzehlisa mfethu awusho mfethu ayikho into omenze yona mfethu ngimenzani bhuti yini engathi ngamthakasile mfethu ngimloya angcono kuba uyena mhlawumbe uloya emini wena uboni nje kanjalo ukuthi mhlawumbe uyena oloya emini ngize lana ngithi ngibizwe ngenxa acabanga ukuthi mhlawumbe ukuthathile angangithathanga uyangithanda ngiyazi ukuthi uyangithanda nami ngiyamthanda asithathananga ngithi ngeke uzongale hayi ke yabo lokho ke into bekumele ngabe uyicabanga nje before ungakungilethi la uyayibona manje lento yenzayo mina ke sengizowaziwa ke lokushini ngizobuka njengomuntu onjani ngiyacela ngifuna number 1 umfana nje ongena sithunzi number 2 usidilize uthi wakwenzela endlini wakwenzela nawe wakwenzela license kwabenza ubuntu bandla wangizama ngelicense awubonge awufuna ukubonga lokho ngizobonga kanjani nje khanda limtshelo kwakhe umuntu esimama wena ubona ukuthi sisters ulahlekela ngomuntu omthandayo ngoba mhlawumbe ukhuluma noma kanjani hayi ngiyamhlonipha mina uyena ovele enza izinto ezingekho right ngibona ukuthi nama into engizoyenza ngikhushuke lo moya iBP ikhuphuke nami ngigcine sengikhuluma izinto engamele ngiyikhulume kodwa nje wena nje shame hayi sekhombile wena nje na umunye upointa futhi uzumisela bali umuntu unjani manje buk unjani manje buyele ekhaya unenye phela inyanga ezimbili phelile usebuseza cunje sengimbona unje we December we ngamfuna ngancama wenza no December bafo mhlambe ngabe khona la kade udla khona utsisa test hayi kodwa bengisebenza ngoDecember ukuthi bengibamba manje hayi usebenza apho wena manje anginazi izandla uyayibona ngithi nazi izandla kodwa bengibamba njengoba ndisho ukuthi benibamba amatoho yabo ngiwabamba phana phana ndenzela ukuthi kanjena nami ngikwazi ukuthi ngiyiphilise ngenkathi ngisahlehlele kuyena ngenxelo qaphelo wakhe yikhanda yebo wena ukusebenza wena ukuzwana nokusebenza wena ngakuzamela umsebenzi wahamba isonto elilodwa wangasebenza isonto elilodwa yini eyakwenza ukuthi uye kumsebenzi into angenza ukuthi ngiyeke la msebenzi wakho ukuthi ngoba ngimnika imali awukahle into angenza ukuthi kanje ngiyeke la msebenzi nabhuti nxa ukuthi angizwani yabona into ecofa angikwazi ukufunda kahle yabo isilungu sangishaya yini uthanda ukusebenza ngosimeni hayi bhuti abona ke mina ukhonkolo ngiyawuxova yabo ngumuntu nje uthanda ukubeka isitendi unamanga uyivila kanje ngathi asiqhuma iroom lapha ekhaya wakwenza lokho uzokwenza kanjani ubhizi la hlezi hayi into yaziyo nje ukuzula nje nalabangani bakho abangasili sisawusha abakusheli nabanye bayangishela kodwa ngibafuna indaba ungayike kubona ngiyokwenzani kubona mina ngifuna wena chaza nje bhuti ethanjena sinje ngenkathi sakhiro uzwakha kanjani roof umuntu eloko romance ubhizi la nespeaker lokusho ngikhombisa ukuthi ngiyakuthanda ukhalela ukuthi ngiyakuthanda ubekwenzani bhuti ngitshela ukuthi bhuti ngithi ngenza into kancane usela ukuthintana ukuthintezeni hayibo usasho kancane ngithi ngisabathe ngiyageza udla ufuna ukuyibona ngamehla inkunzi malanga ivela phela yayibona lonto le manje lezo zinto yena akasabona ukuthi usenza kakhulu yabo inxaki le usenza kakhulu awukanti ufanele ngakuthandi yini fanele ngingakufuni yini akuyona into enithandayo yini bantu besilisa mase singasaniki futhi nijikeni complain fanele ngikunika udele phela ngiyakwazi ukuthi kumele unike udele uyezwa lonto manje ubalekisa ukuthi nika kakhulu hayi musuku kanjani lonto le lalela imfihlo lento siyikhuluma la manje usufuna ayikho into eyimfihlo la ayikho into eyimfihlo bokuyimfihlo kubaleka kwakho okay ke ngicela ukutshela number 1 mina ngiyayithanda iprivacy ubukwazi lo number 2 ngiyakuthanda ukuhlonishwa ubukwazi lo as well njengoba nawe uthanda musungimemezela bafuna kuzwe ba manje into engixakayo kukho konke ukuthi kanjena wena nenhliziyo yakho ne nibona ukuthi kanje nivesane niqoke lo muntu nje oyi1 ne yazi bhuti ngikutshela ngisakhuluma nje hey ima wena yazi bhuti ngikutshele lo indlela ebengimthanda ngayo wafika kumina nanenkinga yenduku
Induku yani bephethe induku mhlambe Dondolozela. Induku le esijabulisana ngayo ekamereni yayingavuki kwayona. Emncane kangaka kusho ukuthi lento yakho khamba edla abafazi babantu. Ngambuza ukuthi umncane kangaka ngenhlanhla ke mina ngiyinesi ke ngiyayithola nginayo ngiyawathola i-treatment engele ngiyithola ngayo. Ngazama ukumsiza ukuthi ibe right induku. Ngahamba ngamthatha ngaya naye esontweni ukuthi azame ukushintsha angahambelana nabafazi babantu but still imake usufuna ukuhamba ngoba naku induku seyivuka ngoba naku usubona ukuthi siyasebenza mongekho lapha ilungisele yona kodwa ngisele mina ngedwa le yanduku so wena sohamba uyinika abanye abantu why bafuthi umuntu eyiphekela ukudla wena uyakuthatha uyophayela abanye abantu ngoba ivuka into yami engabe nginayo sometimes mengabe ngideniwe kukho konke lokho kushoyo ne into engizokutshela yona ukuthi kanjena ayivuki into yami engabe nginayo hayi ukuthi it's because of inkingi kuyena ingoba usuku uthethile ne ngathi lalela wafika ingavuki ngisuke ngithethile usuku uthethile ne after that ayivuke izovuka kanjani wena ubhizi upererepe izovuka kanjani inkinga yakho usuphikela ngami manje usuphikela ngami wafika ingavuki mina ngayisiza yavuka mase ivuka usuyagijima usuyodla ogogo beyiqhoma ezibo lalela mina ngizange mudle legogo oshile yezwani angizange nakancane inkinga yakho ukuthi kanjena wena uthatha izinto ngendlela kona uyazi ukuthi le yagogo uthi ushile ngiyakutshela ukuthi mina ngizange ngilale nale yagogo wena nje inkinga yakho ukuthi kanje ubuka ezinye izinto ngenye indlela lalela walala nalo yagogo wena into yakho wafika ingavuki ilele wahamba mase ubona ukuthi siyavuka walala nalo yagogo neziqhoma ezibovu wena nje lo yagogo lo ngisho ngihamba nawe lo yagogo lo indlela kubuka ngayo sibingelele umbone ukuthi ukubuka uyasimala ngeke umuntu ongalali naye akubuke kanje manje uyamnemba lokhu uyamnemba ngoba vele ngiyazi ukuthi khona into enyenzayo no2 ungenza islima sinama camera ke manje wafona usuboqowe kanje uboqozo yona iqhoma ezibovu lezi yamuzwa ke bhuti manje useqonda ukuthi nginengculaza ke manje iyona manje into esayisho uyakhumbula ngeze ngiphenya ifoni yakho wena nalomuntu othi wena ulande treatment kuyena ihistory yeni ye call ngitshela ukuthi boma 10 minutes 20 minutes kusayi treatment in le bo phela wayengishela phela ngumuntu esifazane wayengishela angiyabona ke bhuti uyayibona akusayona treatment manje cha phela kwakwenzeka konke kodwa akazalale naye bafula ulalile naye hayibo uyena yedwa engilala naye akekho umunye umuntu engilala naye angifuni umuntu futhi ngifuna wena futhi wake wayibona wena into enje ukuthi umuntu wakho uye clinic usethatha nama personal number alabantu labekuthi ubheke phela umuntu wesilisa ngeni nixoxane nobheke emsebenzini awu sikuningi sixoxa umsebenzi sixoxa ngawo singine singaxoxa ngayenye umsebenzi ngobani anihlangene nje nemsebenzi nihlangana kanjani niyolanda treatment usengixoxa umsebenzi awu sisebenza sonke nje lalela angithi uyabona wena bhuti akakwazi ukuphika lo muntu lo uloku eziveza kancane uyavela kade ngangikutshela nje awuzwa la uzama ukuthi next time sisi ukuthi uzama ukucoverisha manje mfowethu sasekuwo wena ubona ukuthi into right ukubalekela inkinga zakho ungayisombululi hayi akuyona into right manje ubalekelani ngoba ngavela umtshela ukuthi okay mfethu asihlukane noma mfethu okay asisolve lena angithi nawe bhuti nami umfana uyayibona izinto ekanje ukuthi kanje no lo bhuti njengoba esuka eduze kwakho ngabe ngimtshele kudala ebona le nto leyo ukuthi inkinga ngisanekhenga inkinga ukuthi angithi uyangibona ngithi njengoba ngibale nje ukuthi ngiyabaleka wena lezi zinto uthi ngiyabaleka bhuti ngizama ukumnika ispace sakho ukuthi ecabange kahle ne lalela okahle kancane ngizama ukuthi ngimnikise angikhulumi nawe ngizama ukuthi ngimnika ispace sakho ukuthi ecabange bese mina ngibuyela ke njengoba mina ngimnika lesi space esingaka ngihamba mina ngishona lena le ngitata nta job uyangithuka nokungithuka konke uyakwenza ngitshengisa kona ukuthi bhuti ngisanendaba encane kuyena ayizwana ngicela ubuye ngeke ngiphinde bandla uzucela ubuye ngeke aphinda kuthuka yabona ke leyo phile kanjani ke ngaphandle kwakho mina uzophila kanti wena waphila kanjani ngiyacela uyazi nje ukuthi wafika nje ngimiserable kanjani ngiyacela ngicela wakwenze njani sisi babekhethile babe ngihethile kakhulu badla imali yami bahamba wena bhuti umucabanga yini ababemhethele yona awucabange nje ukuthi yona le hayi ningangifaki mina phana nendawo bhuti okay hayi cha bese ngiyibuzela manje mfowethu
uthini uthi ucela ubuye uthini ke ngale ukuthi ngibuye hayi awuzama ukuthi uyifixe kancane yebo leyo nto leyo ngiyacela sengi-right sengidlulile sengishintshile umuntu akasho ukuthi use right ubona abanye abantu ukuthi use right umuntu ukuthi ngishintshile umuntu ozothi u right ngamaseconds bengeke ngize ngikuncenge uba ngishintshanga jiki besixabana angithi ayibona lento besixabana khona manje yabo manje sefuna ukuthi use right yabo awubona ukuthi wena bhuti ikusayinhliziyo nje besho ukuthi nje inhliziyo iba nesikhwela awubona ukuthi kusayisona ngibuyisele eduze uyangiheha nje ukuthi manje ngoba wawasha amaphenti wemfowethu wawuwaneka noma kahle nawo awukahle nawo lokubuyisa amaphenti hayi sisikurong noma manje indoda yami ifanele manje ingabusabuya kumina wawaneka ngaphandle bhuti bhuti hayikodwa amaphenti le amaphenti ngithandile ke ne le amaphenti bhuti ngangilontunja ngayo yabo awukahle ima phela kancane usakhuluma ngamaphenti sisi mancane bhuti ngikutshela ukuthi ngale amaphenti le amaphenti bengimoshe ngangawasha bobhuti ngangimthanda yebo le nto le ngiyangiwashisa ukuthi ngiyamthanda yebo le nto le ukuze ngithathele isinqumo sokuthi ngiyawawasha it's because of izenzo zakhe uwaneka ngaphandle noma ngaphakathi wewaneka ngaphandle manje wawungenandaba nokuthi bakubona omakhelwane inkinga ukuthi la hlala khona bo kunothango olude yabo yes protected nje kanjalo manje ukuthi kanjena sometimes zonke lezi zinto uthi ngihlangabezane nento engcolile lapha ngifuna uvele lapha kumbukelo ongakaza alwashi iphenti mhlawumbe kubanjani mowasha iphenti lomuntu omthandayo ithola usmile noma mhlawumbe uyachazeka lokhu libuka uchazela umuntu ongazi ulwashi iphenti nama ngaze ngilwashe baba awukazi ulwashe kubanjani wachazeka weza lobe lithi awukahle kakuyijistrain leyo phela ngisikhuluma ijistrain angisakhulumi ngale lalela okay manje uthini mfowethu asiyeke amaphenti mfethu ngoba sasiwaqothi namaphenti soyayekelele kuyena amaphenti siyabonga mfethu ngithi mina uthi nangu ucela ubuye wena uthi ucela azilungise yena mhlambe umnezikhathi singakanani 5 years hawu hayi kushuthi uyangala straight but uyangala ngiyacela ngicela ukukala nje sihambise ekhaya ngiyacela ukwala umuntu angithi yakwazi ukuthi njani nawe umfana musi kubuhlungu lalela uyangala phela 5 years zonke ngikhuluma naye mancane ofunda ukulinda ukubekezela sengishintshile ngisakhuluma nenye indoda la yayizwa indonto le siyeza kuwena abantu buqhathi lento yakho uyaziveza but sesimina ungangifaka ngimina la ingangishaya indoda ngeqhozi nginesibazi angani uyasibona ngilimele nje kakhulu nje khona ke nje ukuthi ke sengadlula lapho futhi njoba ngisho nje ukuthi anjena ukumnika u5 years akusho ukuthi ngiyamala kodwa kusho ukuthi nje ngimkhanda idiscipline uzobuhleliphi sonke leso sikhathi nokubekezela uzophila ngani baba license so uzophila ngani uprize ngemali yami ngoba sengakwenzela yonke into bangisiza ke hayi budayi ngeke unama kakhulu babukele santhanda mfowethu bengicela ukuthi nimhambise my team mfowethu kulungile my sister ufila kanjani uthi 5 years wena usho ukuthi nje akekho okushelayo noma nje awufuna omunye umuntu baninga ngibafuni ngifuna yena ngisazomncenga ngigivaphila ngidelile ngisazomncenga mase ngimncenga nje yabo nje basila sengimbonile face to face ngeke ngisamdedela ngizomncenga nje uzozavuma mawukuthi akafuni ukubuya uzenze njani hayi ngeke uzovuma ngiyamazi wami ngiyamazi uthambiswaphi ngiyamazi ukuthi uncengwa ngani uncengwa kanjani uzobuya mawukuthi akafuni ukubuya akathamba uzoyenze njani kushuthi ngizohlala kanje kodwa uzobuya lapho nje nginethemba ukuthi uyabuya manje kushuthi manje ngokuthi 5 years kushuthi uyibala njengomuntu uyadlala kushuthi ngisingile phela njengamanje u5 years uyangala uyangicabanga nje ngaliwa indoda ku TV sengiyasona bengiyaphi kwayila sengibuka abantu ukuthi ngaliwa indoda kodwa isazobuya le yami indoda sazobuya uyangazi bhuti yabona nje usize wakho nje kanje ikona ngimthanda kangaka nje nawe nje kodwa bhuti kodwa ke kulungile ngizohlala ngilinde indoda yami ngoba ngiyayithanda uyabona nje bengingaphephela phela nakwena kodwa ke ngoba indoda yami ngiyayithanda ngizoyilinda Africa South Africa yonke ezinye izinto impendulo iyukuthula yabona kumele uzophendula sanithanda kakhulu lana ikhona ayi
siswami kodwa yini awufuni ukuzama noma someone omunye ithuba bandla hayi mina omunye Hayi ngibona ngathi nusazolinganayo so if bekungakho yena ke hey babukeli sanithanda kakhulu nibe right siyabonga kakhulu